ingoma yasusa umsindo, ingoma eyashisa isilonda ey'nhliziyweni zabaningi, ingoma eyakhandwa special ngoba yayicelwe oMbangi wayirelease uKhuzani. Yasiyayideliver pain ayibuhlungu kakhulu kwabanye abantu. Namanje bangakaxoli ukuthi le ngoma yakhandwa yangena uKhozi ufika ubhuqoza unyaka. Basala bekhamisile bencela iy'thupha. Siziyawuhlanganisa-ke 6,000 ingoma umjolo loyo. Right, sifayinile. Kodwa into ehlekisayo ngale ngoma, ingoma yayilokhu icelwe ama-Red Nation ngesikhathi ezwe ukuthi kune-Paris ekhishwa uMthandeni and yayidla amagalane futhi yenza kahle na-online. Yayikhombisa ukuthi abantu bayithokozela kakhulu. Yayicelwe yiwo ama-Red Nation. Delela, bhala emaphostini kaKhuzani, ama-comment, kwangasaphileki nje. Lokhu kukhulunywa ngokuthi hhayi ini le ngoma washa wacima hey uKhuzani this. Then uKhuzani oblige wayirelease ingoma. Yafika yakwenza lokho ababefuna ukwenza uKhuzini. Yafika ushaya unyaka. Le ngoma ngeke ngithi mina ingoma yama-Red Nation le eyafuna ama-Red Nation. As much as ekhona ama-Blue Nation ayekade efisa na uKhuzani ukuthi ngoba sebedelelwe kakhulu, sebejabula kakhulu, akadedele ingoma uKhuzani ayekhona. Kodwa babeyifuna kakhulu bethi bayamaketha, beyitshela uKhuzani akayikhipha, bayikhipha ayirelease. Manje isililo angisazi kongesana. Ngiye ngisho ukuthi kusesikhathi uMthandeni abantu abamlandelayo abanye babo le obsession abanayo iphinde imdlise uMthandeni, iphinde imshaye somehow ngoba abayiboni kusesikhathi igame uma kanti leso sikhathi leso isesengcono ngasesayidini labo khona into enhle eyenzeka kubona. Bafuna ukufaka umunwe esweni lokhu bekudlokodla-ke impela ukuze kubone nengane encane ukuthi impela uyaxhaphazeka. Abakhulu bona ukujabula ebese i-happiness yabo yayi-maintain. Khena imagine ukuba le ngoma uKhuzani wagcina engangenanga, wagcina engayikhiphanga. Kube nje baya-enjoyela ingoma yabo ehambela eKhuzini. I'm sure ayofika ushaya unyaka, ayofika usakaza. So simple. But ngoba kunabantu abangakhoni ukuthi bekwazi ukuthi bejabule bebodwa, befocus eqhawini labo ukuthi iqhawe lethu lenziwe ukuthi asili-enjoyele, asiliphakamise, asilise phezulu. Befuna ukuthi njalo bechoma namanje basayenzayo lento. Akwazi kwazaleka le ngoma. Because mina angayitsheli ukuthi mhlawumbe kunengoma engaphuma kulento uKhuzani engayenza, but because especially lapha ku-TikTok kwase kuningi ukukhuluma uzwe nje ukuthi akusaphileki impela the way ama-comment emaphostini kaKhuzani, Paris this, Paris that, hey kwangaphileki. Sometimes ama-Red Nation kumele akabe especially mayibona ukuthi igame angayiwina or into ethize angayithola, akumelanga abe too much kakhulu awuze ayimoshela. Loya nyaka babe ngawuthola nje kalula futhi ngayo leya ngoma leyana. And futhi leya ngoma kuningi akuchiva emva kwalokho maningi ama-awards leya ngoma iyowangenela cause yaqhamuka esikhaleni nje uMthandeni warelease isingle abantu bayi-enjoya, abantu abaningi uMthandeni seqhamuka nolwana ingoma kanje. Uyabona nje kuba ne-trend yakhuphuka ingoma ngapha ama-gold status yenza nje izinto ey'ningi, but because kunalokho kuthiwa abalandeli lento ongazi ukuthi eyalo sesikhathi into yabalandeli ukuthi bangakwazi ukucabanga bebone ukuthi umuntu esimthandayo singamosheli izinto. Wayikhipha uKhuzani ingoma yavota kwaba muncu futhi masiwina ingoma umjolo loyo. Kusesikhathi wafethu kumele sifunde ukubona ukuthi isimo isikhathi sini, into ethize ungayenza yena kufanele uyenze into ethize. Ungamdlokudla umuntu ufuna ukubona i-reaction yakhe, because if usuyibona i-reaction yakhe
Angeke uzuyithande futhi. You understand? Angeke uzuyithande cause lapha kwaBlue akaze ngibone mina behamba bephonsela abantu izinselelo ngendlela abenza ngayo kwaRed. Kodwa kwaRed Nation hleze nasikhathi seyitshelwa kuyibo befaka amageja bebhizi cause bona abazi lapho kumele beyeke khona ukuthi cha lento asiyiyeke siwu-Red asihlihleni la no abafuni bayafokozisana bathi lokho akunankinga and isifundo I'm sure esibhlungu isifundo nasifunda ukuthi empilweni awenzi into ngoba uyitshela ukuthi is obvious njengoba wakukhulunywa kuthiwa ayiyeko le ngoma ayiyeko ingena yona kubantu lathi voti cha nayo ingoma engenayo akuba into unfortunate ukuthi ube kanjalo but it's part of the voting rules uvota umuntu ovotele kakhulu simple nje kanjalo ukuthi umuntu ozowina ingoma evotele kakhulu but ke it is what it is umculo wamaskandi kunjalo sihlonipheni bafethu abanye abaculi bamaskandi sihlonipha amaqhawe abanye abalandeli sihlonipha umculo kuyoba right kuhle makumele kuwina umuntu ofanele ingoma yakhe vele phezulu esebantwini into enhle leyo kodwa thina singafuni ukujika izinto ngoba sazi ukuthi sikwazi ukudela kakhulu sikwazi ukubhoxa kakhulu sikwazi ukuchoma kakhulu izinto uyogcina ungayithuli nento ebi-obvious ebikufanele uyogcina ungasayithuli kodwa ke lokho sekuba udaba longolunye ilanga ukuthi yena into enjengaleyo abanye abantu bobhena kanjani nansi ingoma umjolo ke sekushayile 6 million lapha ku-YouTube emalangeni nalapho Spotify lokho waqala unyaka naye yakhuphuka impela iyazama cabanga ukuthi number 3 wengoma ehamba phambili kakhuzana lapha ngokustrinywa and futhi number 3 kuma trending songs kakhuzana so it means buyaqala phansi abantu bayistreama kabusha bayiviewa kabusha khona YouTube bekuyilokho nje ngifuna ukwazisa nabalandeli ebese ngiveza nalombono loyo ukuthi sometimes must understand igame must understand ukuthi isikhathi sini manje yini umuntu kumele uyikhulume kumele uyithi kanjani kumele uyiphathe kanjani ayikho into eobvious empilweni kusamele uthi uyisebenzele lonto leyo ukuze uyithole so that izoya kumuntu ofanele into ethize engicabanga ukuthi imfanele kusamele nikusebenzele lokho ukuthi kube kanjalo iprove futhi ukuthi bekuvele kufanele kungagcini ngomlomo lokho ngiyabonga